Ciao insieme e benvenuti al mini sguardo. Ciao Maneus, voi in idea de neva che quella carta postale che vegn. Quella venuta da cella part del mondo toccano contro noi in Svizzera, non nada mai dell'Australia. Quella tiara neva che dà di tutte sorte animali che dà new outer, per esempio koalas. Denton è il momento ein animals ed è questione dell'Australia en grand prigel. Dapi varie treis mains brigen els uauls en grandes parts della tiara. Anciet a tot cun singuls fiucs degli uaul. Aic ne main scomincion l'Australia. Lau ai quezicei tot normal. Perché en incines regions dell'Australia ai si scec, fetg scec. Per part plovi bo a quai surplirs mains. A Vinavon sai esser 40 grads ni aun de pli. A da schaia diventen cagliomse plantines fetg scecches. Ai drova pauc per kin fiux a romperò. A di uaul anceiva bergià. Mo scodec, quenzi c'è tot normal. Scotir nus, se la vines venien giù durant in streng virn. Mo ils fiux de duon ein diventai pli a pli gronds. A Vinavon ai dau adina de pli incendis duauls. In ragiun, agli anni 2020 è stato il più scec anno de plikins mesira. Alle temperaturas ein revides per part tocken 50 grads. Vitir vegn che ha cultivau ils davosons pli a pli pauc ils uaus australians. Quo vuol di, avon deven ils pompiers sets fiuc a caglias e plantines els uaus spes. La ragiun, si il fet scec deventen caglias e plantines seccas. Tina scoslientir fons di uaul fos cuvret cun fein sec. A nu se vain, fein arde fetg bain. Schils pompiers daten sets fiuc al material scec, san els lasciar ardre giu quel sot controlla. Asci sto esser, stizza sets, se vignes mema gron. Brigi tutina en quella region inaga deventen ils fiucs bo asci grons. Per quei che las caias e plantines seccas san bopli engrandi il fiuc. Quels fiucs controllai vigneven già da pli centenès mes, ma ils davos ons ad inscalau cun quei. Per protegger la natura a bo per mettere in prigel ils animals che viven lau. Ma il fons sec ha osse gidauta de raser il fiuc fetg spert. Biars incendis ein ossort controlla. Els pompiers venien bopli de stizzar ils fiucs. Els ha mo han pruat a protegger las casas. Ma quei funziona bo adina. Ja passa 2000 casas en destruidas, rodon 30 personas han piars la veta. Ma il pli fetg ai tocca els animals. Varga 1 miliarda animals ein morts. Cun ils koalas ai memme plans per poder scappar dils fiucs. Ma era milions vacas e kängurus han piars la veta. Dapi il settember han fiucs destruiu ina surfacia pli gronda che 2 scala svizzera. A per finì bugrad in happy end. Il president dell'Australia ha detto che stoppi quinta che ils fiucs brigen a un plirs mains tocken ch'ins vegi el sot controlla. Differenze scienziai fanno attent che la midada del clima se vessi tocca l'Australia a un più fetg che il resto del mondo. Poi se vessi dal futuro a un de pli catastrofe della natura scoda quels fiucs extrems. Club de tennis, club de judo, unione de teater, club de balapai, club de skis, unione de musica. Io credo che fa una buona scia seguir in ora tocken che ves numnau tutte le unions che dat el grigiun. Ma sono quera dati 250 unions. Bia unions en conoscens, scoeba in union de teater, in club de skis, quels klassikers. Ida dabre unions con disciplines che ne tec pirares, per esempio buldra. In sport che vese forso loc, aber buldrer, quis ramcer senza sua. Il böt ramcer super la pareit con bedrover ils craps dat una colura. Ja,
mir gefällt, dass es ähnlich ist wie Klettern und dass es ein bisschen mehr Kraft hat und Körperspannung und so. Du gehst sehr ans Limit von dem, was du kannst, wenn du boulderst. Ich weiß einfach cool. Cool, c'è da re. E per cui è ora di provare svessa. Wunsch, schau, wollen wir probieren? Ja. Du bist mein Coach. Okay. La Route werden. Ja. Okay. Ja, bien? Ja. Los. Naja, se svezza quench veld c'è mio coach, il Noah Luca, ramce la ruta. Oje, mini. Was hast du schon probiert? Cool, man. Playgriff. Und das ist ja difficile Runde. Intent c'è Noah Luca, is già si som, su ne, en c'è Ninglu. Der kann schon werden. Also, Ist okay. sehr so ein bisschen bei, aber Avo, ok, e drauf en c'è tips dels Buldreders. Außergriff. Arm eher gestreckt lassen. Also viele machen am Anfang so, dass sie so die ganze Zeit an der Wand hängen. Aber es braucht einfach viel zu viel Kraft und das sollte man nicht machen. Okay, du bist. Gut, Dreck. E du was? Seguieren wir alle Route, wollen rechnen zuerst. Es gibt mega viele Anfänger, die stehen mit den Füßen so quer auftritt. Und dann rutscht man halt viel eher ab. Und wenn man mit der Spitze steht, dann ist es halt einfach, dann ist die Chance, dass man abrutscht, viel kleiner. Scusa come posizione del corpo? Ja, also, Schick, oder? ja, also könnte ich ja, ja, noch also, ja, kommt recht in das, nicht so nächste. Ist gut, lässt es. Ja, genau. Also, kurz dritt, ist mir an. Also, dreck. Genau. Also, das ist der nächste. Versuchen, mehr mit den Beinen aufzustehen, das ist immer so das. Also wenn man nicht mehr weiterkommt, ist es eigentlich mega oft hilfreich, wenn man einfach höher aufsteht mit den Füßen und dann kommt man viel weiter. Sto aduna de treinar e começar plan e aduna ir un po' più grave. Grazie. Gut, schauen wir an. Buon per la prima volta. Ja, vielleicht buon. Gut, strange. L'art del Buldreris di mina c'è d'ora bel pacific, si trova in vardet bgera tecnica e bgera forza. Es weiß già, la disciplina buldra vegn uon per la prima gara esser part dels Jocs Olimpics a Tokyo. Poi un mezz'on pede per trenar. Haja Marco! Schon buon. A propos Jocs Olimpics a Lausanne, ad entre auter è Son Murezzi en el moment als Jocs Olimpics de juvenils. Con una grande show a Lausanne e min giovgia comenzò ils Giocs Olimpics de Gioventuna 2020. Bot 2000 atletas ed atlets 30-14 ed 12 ans combatten per medaglias olimpicas. Ed era la partida Giganto. El canta la part rumänische del song ufficiel Start Now. Ed era Samorezen es nia fat festa, que con ils atlets ci combatten lo in las disciplinas bob, skeleton, scursaler e courses de patiner. Ils Giocs Olimpics de Gioventuna e mencelö fils vinciadors de Schnee. Ed el proxim minisguard dati lu de pli dels Jocs Olimpics de juvenils. Nus accompagnain numnadamein imper dels juvens atlets.
Però se finito, io già vi vus a una biala fin diamna, se di quei sin skis, ni sil bob, ni sciocceneu e la biala aura gudi e tochen gleiti. Tschüss, tschüss!